أدبت أبدي دين ربي إرت مال قال الله ست قرانا مال قال رسول الله ست قرانا أتجرتا ستو أتنجره حرمة أبدي دين نبي كنا إرت يو غابتي ربي تدبيتي ملك أبني كن قتلين ميديان والفكاتي والبربات الخبيثات للخبيثين أجويتو أجاوا برباتي أجويتوني في أجاوان والبرجي وان أتي غرا قباتي يافتو غرا جلاتي نمني ياسو دي سيجر يا إلما دين ربي إرتي الكوري وان فدكاكو غافروا ويبدان وان دين دبچودان هممل غدي غلون جچو جلن وان دين دبته قياما يرو سنتي اگدو يو خيري سكيستي بيكي ربي سيهاك أجلجو يو خيرين سنكيسا كنجر تاتي في تانتين قتلين نمني دراچو مني ادسا كن رجرو جي اقسا قلبا من فرعون جي نما فرعون ر قلبين سا گوگويدوتي بكتنان ملتو سجودا جي كسي دراچوم سجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تكوشك يها سهيك جيسي والله لا في بيكا والكتا جدا والكتا متي والله بيكا الرجال جدا أكما دكنا في أدون دكنا في إفننتي والهنكتوين أو آفي قبنتي والهنكتوين والله لا في بيكان والهنكتا ينجد ربي قرمات يرو أماتي على أمة إسلاما ربي قرتاني جرو إرّا واللالان جيد حياء فتأتي حرمة أبان جيد حياء فتأتي بيتوتي دينا توري تولشي قد هبتك حياء أففمي كإجي إساء الربني إساء آبني بباقلتي إساء حياء أفتنا تازبان جدو نتين تلن جدو وان فكتو دل علم نما كرا هماتا جلاتين إراهم بانتو ساء أما علم إسلام أفين جدو واني فكتون أفان إساء الرايا آجرتي وان أتقر قباتي يافتو قر جلاتي نمني ياسو دي سيجر يا إلما دين ربي إرتي الكوري وان فدكاكو يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت جتشوني أنبيان دراتيف كمبودال أمة أفيتين غرسا كدين النبي كنا هنشارين وان أوان درا أمة غرسرا ما لنسوني يو كان سالفا نتات رب الرا وان فيت دلقي جتشو بكم سست فكاتين حياء أبوتو وان فيت سكايسي حرمة فتأجتو وان فيت سكايسي قد أبني كيهن قتليني ilmi akka keetii sirraa yoo biyyatti dhalate sanyiin akkanaa tadiina nabii kennaatitti ija babaaftu yoo dhalatte walaa yalidu illaa faajiran kaffaara waan fokkattuu malee walin hortu waan taateef yoo khayrii si keessatti beeke rabbi si haa qajeelchu yoo khayriin sin keessa kan jirre taate fiixaan teen qaxxalin
مال نوغوتا غاف الدنيا كيستي أتي أدبت أبدهن سبرّي ألا نما إرتي غاف أتي أدبت أبدهن سبرّي ما جزا ربين كن جبريل الأمين قد إرجي ملائكة قولوا دبجها قبو كأسطورين هنتوكين هرك نبي كنا كيس سكايمي كأفان نبي كناتين أمة برجه تيفمي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا في الأيسات ونتوكو الرمبان جبريل النبي في تيسه أسطورين هنتوكين رسالة أمة برجهت أرأتي وان في تكايت أدبت أبددين ربي إرت مال قال الله ستك أرانا مال قال رسول الله ستك أرانا أتجرتا ستو أتنجره حرمت أبددين نبي كنا إرت يو غابتي ربي تدبيت ملك أبني كن قتلين سوالين هاسا وديرسون برباج ستك ربي كيس جراتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخين قرنو ركوبه ejjinu dhukkubde qalbiin nu dhukkubde waan dhaga'uun feene tan dubbachuun feene talaaluun feene agarra ni agarta waan ammaan tana deemu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubbate gaafa ruwaybidaan wanni diin dubbachuudhaan hin malle gadi galoon jechu jaleen waan diin dubbatte qiyaamaa yeroo sanitti eeggadhu je alaamaa qiyaamaati mallattoo qiyaamaadhaati jechuudha. Wayni isin hidhamuu barbaada. Wasalat irrisaala ergaan geesse kaayyoon bakka geesse liman eenyuuf nama beekamuu jaalatuuf nama beekomtii jaalatu namtichaatiitu bakka harama makkaa keessa dhaqee bakka bishaan zamzamii fincaanee jedhe yeroo qabanii namni hundi irra walit galanii maaltu si fincaansise jeniin akkuma namni kun hundi na laaluufi je beekomtii barbaaduudhaaf je akkasi sooshaal miidiyaa irra beefi fincaanuudha jira gariin fincaan sanii warra najifamu rabbi isin hin godhin wanni isin hidhamuu barbaadu dhageeffadha amma isin taamma dabarte tanarraa ootaniimi laal dhiirtii warri beekomtiidhatti amane warri kaayyoonsaa mul'annesaa wanni inni if dura laalu mul'achuudha kaayyoonsaa beekamuudha tarreeffatee akkasi qaba peejiilee warra fitinaadhaa afaan arabaatiin dubbatu afaan adda addaatiin dubbatu beeka ayyaroo garii warra afaan arabaatiin waan hin taane amantii irratti of guun arke ama tokko dura waan hin arke keenya kaasii arra dubbata waan ama tokko dura namni biraa achii dabarse jechuudha ummata keenya wanni nin jechuu barbaade diin keessan duraanis namarraa fudhattan ni beeytan barhaaree walitti himuudhatti hin jirru gariin namaa ol ka'ee bakka tana fa'aa adda tana fa'aa if gurraachoomsee akka hogguun ifichi ilaalan sujuuda qabaabar jan bar mallattoon sujuuda min athari sujuudi kajau ulamaa'in islaamaa nuura janiini bar nuura namni ibaadaa qabu nuura tokko irra jira jechuudha malee inumaatu abu haatim irraazijiin akkini je namni gurraachoominni addasaa kanarra jiru je aqsaa qalban min fir'auna je nama fir'auna irra qalbiin isaa goggooyduuti bakka tanaan mallattoo sujuudaa je akkasii gurraachoomsa je isiniif gala saniif jechi kiyyooniin isinin jedhu dhaabbattaniituma mallattoo sujuudaa qabu maarre nama ifaarsee addunyaa tanarra if ol fuudhee waan afaanii yooniif ibjaan bar lakka if ol fuutuuni if lafa keessa namni ifaarsu re'ee mucha lamaan gahuu jechuu osoo niif beeytanii hundaafis ulamummaa naa deebisaa gootu yoom amma duraas iyyaalloodhaaf amma duraas kaleessaas ganaadhaas iyyaalloon ajandaa wal duraa duubaan 150 geeyachuun oolu har'a kanaanin xiqqoo kanaanin goosa mana hunda keessaa dubbatame khalaas haasawame inni taayeti ajaa'iba jechuu jaja jechuu saniif quluu lahu isaa fi fakkaatota isaatiinis jaadhaan isin akkuma nama afaan isaatiin aduu tananiin dhaamsa jeehuuf
ja'uuti amantii islaamaa maqaa balleessaa ifi bada saniif wanni inni isiniin jedhu guutuun keessan ni beektan waan qur'aana caccabsu waan qur'aana rabbii ayata tokkochi guuttachuu hin dandeenye achi jechuu hin dandeenye akka kanattiin ja'aa hin beekne kanaa ajandaa isinii ta'a. Miidiyaan wal fakkaattii wal barbaatti alkhabiisaatu lilkhabiisiina ajooytuu ajaawaa bira barbaadi jedhe. Ajooytuunii fi ajaawaan wal bira jedhe. Wal fakkaattii wal barbaatti. Dheengadda qotti nama sabni irraa iyyuufitti. Arra muslima keessaa fiddi gar duuba taayeeti miidiyaan kun akkami isinii guddifama janiini gorsanii gorsitoonni kanaan dhufa isin kanaan iyyitan deebitanii. Kanaan iyyitan deebitanii. Kaayyoon isaa guutamteef jechuudha. Akka isaatittiin baanaa beeku. Nama beekamuu jaalatu birattiin baanaa beeku. Saniif sodaa rabbii qabaachuun isin irratti haa jiraatu. Nama diin rabbii keessa sasseenu hoggaa gartee wajjin hin taa'inii ija rabbiin wajjin hin taa'in jechuun hin hordofin jechuu. Foolloo tanteerraa deeffadhu jechuu. Laayikiin kanniniif jechuu. Dhaggeeffachaa olee meekkam jeettee nama tokko warra beekomtii barbaadu kanaa wajjin hin haasofneetiin awwa waan kana maan dhiifneennan garje galgala dubbadheetiin dalagaa namaa baasee biraa rafee ganama odooniifin hin faxarin lafaa kee akkumaan banetti viiw 300 400 harkee gammachuu guyyaa san akkaan ta'uu dhabee maallaqaan baankiidhaa qabu baasee ittiin bashannanaa oole je. Dalagaa namaa baasu nama as qabachuufi kana dalagaa je. Kana isinii dalaguudha jira. Namni duuda keessan irrattii fi intarneeta keessan ka daawwatteetanii irra dhaabbatee amantiidha goobuudha jira. Namni guutuun keessan rabbi jechaa ooduu ni qabdan jechuun nama diinitti taphatu. Ooduu ni jechuun wauma kan keemee irraa dubbadhu irraa oofi akka inni sitti dhufne godhi. Salaamu alaikum.